Chayaykamu, Rimarininchi, informativo regional. Uyariway sapapunchaw kay orata, kay wayra wasintakama, yatana kaq kamachikuynintakama. Kaypi mirimasun tukuyrichaq willakuykunata, llaqtanchikpata, Peru suyunchikpata, hinaspa huklawkunamantapas. Imam kaqta, mana pantachinakuspa. Chaynaqa lliw willanakuychik, hinaspa kichaychik uyarinata, uyariwanaykichikpa. Tarcisio Quispe, willarimusunkichik, chaynaqa hayakamuy, willakamuway, utaq asuykamuy rimarinata. Amasua Malulia Magelia Matara Tanchipaujan Kichkon Oklegon Pregona Kainacha Muskancherike Rimarininchik Niskan Promanchik Rimarininchik informativo regional Kiñaca y Piña Teregoch Oklegona Pelegona Tokui Williakoi Konata Gepekoi Cospa Are Williakoi Kona Kachkanika Chicalaña Ojilecona Pancheleicona y Kainayarico Ojilecona Pelegona Checa Muchkan Rimarininchik programa llanchik tukurik chahuilakoy kunata qipirikuykos pakunachkanchik yaw iskunpunchaw ama abril kili oranchik pas 8 con 11 de la noche no llamamos ahora pues apurado llama iliaros hacheñata rikia taitan su temprima koykoyle puntamaña apasonchik willakoy kunata a ver kay kunam chay willakoy kachkamariko ojleguna pallaykuna kay fenómeno del niño. Chay fenómeno del niño nisqansi muyupayamuachkanchik kay piqawasonchik kaymi chay planeta Tierra continente americano yanachawan kaqmi continente americano chaysi kay lamar huchanchik ruparichkan chaynata nin wawqiykuna lamar huchanchik ruparichkan kay océano Pacífico nisqan hinatin yana kachkanpas kay chawpi kay flechachanchik churaykusunchik kay yana kachkampas kay sirki total rupay y kay pukachakunaqa sanchinaqa ninallawan tupachisonchik ninariki pukacha mriki wawqillaykuna pallaykuni chamanachu entonces kay ninayna nishu rupari afectanqa riki kay desde Chilimanta mana ni llapan Chilimantachu la mitad Chilimanta hasta Canadakama kay afectasqa riki kay como es Océano Pacífico riki desde el continente antártico hasta ártico, ártico, kaijana, antártico, chaykama riki chayan, la marhucha chawpipi, fenómeno del niño nisqa. Chay sinishkan riki kay temporada huracanes 2026 debajo de lo normal y maninanta chay mañay manas nishuchu kanga chay huracán nisqa como le llaman manas ni normal chukanga chay huracán nisqampas chay huracán principalmente lo norte laopi mananga ñuqanchik laopi kanchu norte laopi que Estados Unidos laopi Atlántico laopi chay huracankuna nishu challaña kunantaqsi kachkanmi kay Océano Atlántico chunka kinsan tormentas nisqan chay nishu wayrakuna nishu para chuqakunaya suqtalla huracán chayñataqa chay suqtamanta iskaychalla chay hatun huracán categoría 3 4 chayrik chay categoría 3 4 chaylla pajarin nin entonces yachqanchina kay Atlántico kaspa kay qhawachkanchik kay flechachawan kaypi kay yana chakachkan chaykunan islakuna chay islakunamanmi kay a veces nishuta pukurqarin kaypi chay huracán kaspa hinaspan chay saschakuykunata apan paykuna acostumbradoña chayan wawqi acostumbradoña porque watan chaskinku chay huracán nisqanta chay tukuy kaykunata qhawariskankunas niñucha mamuchkanña kajayato juni wayrakunas purimuchkan chay niño hamusqanwanmi kay fenómeno niño costeropis kay ñuqanchik lawaman kay desde marzo killamanta hasta kay octubre killakama nisqanmiki kay chirinan tiempopi ojalá junilla compañaykuas ama llumpay chiriq yaykunmanchu pero
naturalezas wawqillaykuna pallaykuna naturaleza manam riki atiswanchu harkarukuyta manam kayna kachun waqna kachun nis o anyanakuruyta naturaleza wawqillaykuna pallaykuna hina kaypi ñachkanchikta según sistema de formación de vientos tropicales chaykuna sistemas tropicales nisqata chay cicloclónica nintaq chayri maychakuna rikurin chay cicloclónica muyurispa chay wayra purin ninan chayqa wawqillaykuna pallaykuna entonces chaykuna minuslla kachkan kunan timpupi nispa niwachkanchik chaqaya chunka kimsa hora chay tormenta suqtalla huracanpas iskay chay huracán nisyu nispa porque kay fenómeno niño chaymuptinmi chaykuna nispa ña kay a nivel internacional kay willakuyqa lluqsimuchkan seguramente kay punchawkunapaq kay FN nisqan kay Perú llaqtanchikpi kay willakuyta riki paykunapas puririchishkanqa más preparado chataña más kay Perú suyullanchikmanta porque kayqa a nivel internacional aunque kayta hawariswankarqa kay noticias internacional nisqanpi pero kay fenómeno niño afectawanchikmi kay Perú llaqtanchikta kay sur lautami que nishuta riki kay fenómeno niño kaptenqa mucho riki sequía nisqa kay centromanta uraylawman y hanaylawmañataq nishu para imaynanpi porque kay wayrakuna y kay napurin riki wawqillaykuna pallaykuna y kay surlawmanta mana nishuchu yaykumunqa kay chiri nichkanta kay fenómeno niñowan hasta challwakunapas wañunmiki challwaqkunapas peligro kay norte lado chaychik hayninpa arquipelagopiqa achka challwakuna tarunku wañushqata porque kay corriente el Humboldt nisqan o sea kay surlamanta chay chiri yakucha hamuq anchaypi riki más challwakuna kawsan rupaypiqa manamiki rupaypi a ver kawsa challwapas qaway kay llaqtanchikpi uywanku chay challwata chay trucha nisqanta chirinanpimiki rupananpiqa manamiki kawsanchu a ver juniq yakuman chay niñuwan juniq yakuman challwata hinayku ratomi chay wañurunqa wawqillaykuna pallaykuna winchu urallanmanraqa wischuykuy chay truchata puñananpaq nispa wañurqarin chay truchakunaqa manan kawsanchu chirillapimiki chay truchaqa manam junipaqchu entonces juni yakumi hinaykutikqa wañurqarin entonces kay lamarquchapi altunlawku chay costalawkuna junirinqa ruparinqa y chaypiña chay oxígeno nisqan minusyanqa challwakunapas wañunqa y kay sasachakuy riki kay principalmente kay zona ecuatorial nisqan cercanman kaqkunapaq tanto norte lado tanto sur lado lliw Perú me afectasqa kaytaq kanchik a nivel de la costa pero que a nivel de la cordillera de los Andes nisqañataqmi kay centromanta urayman bueno imaynaya kanqa kaykuna hayka punchawlla hayka wataya Duranqa punchaw nichkani mana en realidad punchawnimpichu chay fenómeno niñuqa kimsa wata tawa wata suqta wata hinakunam durakun chay fenomenoqa riki wawqillaykuna pallaykuna pero siempre kay kichwapiqa rimanchik punchaw nispamiki chaymi chaynanpata nichkanchik bien wawqillaykuna pallaykuna seguramente kay punchawkunapaq chaq nichkani chay FN nisqan más exactamente kay Perú suyunchikmanta rimarimuchkanqa kay hatun willakuykunata huqarikuspa kaypi niwachkanchik llumpay necesario riki chay huracankuna kay wayrakuna puririnanpaq nispa pero ari necesario chay huracán pero chaqwatata apamuni chulla huracanllas chaqwata rurarunman principalmente kay Caribe, Puerto Rico kay muyriqkuna kay qhawachkanchik kay flechallata kay pincha huracankuna rikurispan hasta Florida kay kama muyurispan medio poco urqarin wawqillaykuna pallaykuna nishu wayra chay huracanqa nishu wawqillaykuna kay ñuqanchik ladopiqa riki vientos huracanados nisqallan manam chay huracanqa kanchu chaynallataq wawqillaykuna pallaykuna chaynallataq kay mama maquinariata chaqaya riki allichasqanpi kay yunka qawarinapaq carretera allichasqanpi maquinariata yaqalla lluqlla aparusqa wayqu aparullas hina chaynam riki wawqillaykuna pallaykuna kay Andes law allpanchik
kunan wata nishuta paraykaramurqa kunan ñachus usyaron ña wayra kachamuchkan para kachamuit munachkan usyachkan ñachusmi usyaptinqa ña cosechaña miskikuykunqa allpañataq chiki rumiakuykunqa malla imama. Entonces kaypi qhawarisunchik justamente kay sasachakuyta video kachkan chaymanta comentariusunchik hasta rikuwawqillaykuna pallaykuna a ver kay chay video chanchik churaykamuya ahora sí may rikukunchu imanesqa mana rikukunkichu a ver ahora sí ajá chaqaya chayra rikukurun qaqay kaypi wawqillaykuna pallaykuna qhawach kaypi carretera kasqa ya a ver kay llapanta qhawaykusunchik chaymantanchik Mito Lluclia, casi sepulta, excavadora y operador. Grabas con las papas, ya jawan, mango que ya con escapan, grabas con las papas. Hace cosas que ura y puasi con una cosa que grabación de caicos. Kai ura kama mana chayarus hacho antes Lluclia kai ura pikachkas wasi jakuna achka kai pika Lluclia haipanam kachkas kai pi kimsa kai wakla chimpacha piña kai kimsa tak mas ura pips kachkas kai bueno kai kunata are que mana chikwaka mai paror hacho chay mandan chay paror ka imaina ya chay kai nari que chay Lluclia kono video ta trabajador con seguramente por poquito salva coro Mai picai wa Puerto Maldonado yung Wakla pataya pe kas mas kaila chakal apa sakal San Kirwato Mayo Inaps kay San Pancho no creo que no peleé con alichas con una papas poco llaki tak mana fácil ya cho alichay o que chalay pan ni chalay mai pim kai pasacoronga ni canchi kai Puerto Maldonado laupi kai Limapunco ni sangla mamala Limapunco lo cascaps kai Cusco la mañas topamon chay Limapunco chay pere kai yunca javarina selva alta ni jictarigao ancha y pica pasacoronga o creo con una palay con ya jala kai maquinistaps ripuco como Guayran pukurimoch kay mancha Guayra tukuy timpo Guayra bueno ni ochkanchiri que kagaya raskanchik mina antes chay operador rike chay takia para chay máquina yanda na chay pano mankara kay nisho Lluclia mito ontingra chay na chay asfalto taparo lanja ta limpia chkaptin wakta garnya aparus khani na tinche apas khanta miki limpiasqa chay apaskanta limpiach kaptin kaqlla Lluclia kaygamos kaqlla taparo trabajonga alintaña limpiarus qapas ña carpurinampaq hinaña kasqapas según kay video manhina kaqlla tapaykam astawan riki masta montupay con alpata chayno chayta chika limpiakuñanqa masta ay maquinista imananqama chaymi trabajo único wañu imanta ninaña escaparulasqa onja tuku qaqa tripuspaqa wañukunman karqa mitu apas yiw ñitinmanraq karqa rumikunantinraqmi chay mitukuna ripumusqa chay ninrik más bien heroica nisparaq nichkanku mamalla imam héroeñas kay maquinista pampaykulasqan tumpanaqta maquinistatapas ruidachankunata chaynataq ninriki a ver kaypi niwachkanchik a ver kay maquinistamanta masta qhawaykuspanchik bueno Limapunco nada más bueno awqillaykuna palaykuna kay nariki kay willakuy chayamun Waka Selva Puerto Maldonado nisqanmantapas kay surlaw ña chayaqariki kay yunkalao más rimari wawqillaykuna pallaykuna más rimari chaynallataq bala riku wawqillaykuna pallaykuna
chisituta tuqyakachanman karqa kay sector Unión Ashaninka nisqanpi kay parque laupi parque principal Unión Ashaninka kay Mantaro chaypi awqillaykuna pallaykuna chisi bala tuqyakacharqa hinaptin iskay kirisqa tarikurun chay balapi hapisqan chaynapi chay kirisqakuna tariki apanakurqaku kay hospital de Quimbiri nisqanman de emergencia wawqillaykuna pallaykuna chaymi nisqanku kaytaqa kaqllachusmi chay mama kaykupa entrenadonkuna balata tuqyachichkanku hinaspa chaywan tumpanqaku chay terruqmi yunkapi chay naña terruqu ama butaychikchu chay comunistapaq terruqupaq nispa ninankupaqchusmi nispa rimaypas kachkan chisi kay wawqillayku kay pasakurun chisi mana riki unayraqchu y kunan próximos elecciones wawqillaykuna kunanqa isqunpiña kachkan paqarin viernes minchaqa sábado 11 chay sábado mantaqa qallaykunqa imañam chay nañamiki ama upianapaq ley seca nisqanmi elección cerca kay balakuna tuqyan natanga pujimurismamun siempre tumpanchik riki wawqillaykuna pallaykuna paykunam chay ruraq kachkan nispa riki mas rimari wawqillaykuna pallaykuna chaynallataq chayna mama kay llakipipas wak Punulawpi llakipipas aylluta pasarullan kay Punulawpi wawqillaykuna pani challaykuna ima llakitaq kay de que nishu llaki waka Punulawpi pasakurun hinaspa riki cartatapas dejaykusqaraq mamay sichun kay cartata leyichkanki hinaspaqa seguramente wañukuniñacha nisparaq cuidachaykuyawan sulka ñañachayta nisparaqsi cartata dejaykuspan wañukusqa wawqillaykuna pallaykuna mensajetapas dejaykusqaraq cartatapas dejaykusqaraq kay wañukuqpan riki kay warma sunsu warmalla Anali Griselda M.E. chunka pichqa watachay wawqillaykuna pallaykuna pay yachashqa riki kay aeropuerto Juliaca nisqanpi chay cercapi paytas riki justamente chay cámara Gisel nisqanpi riki declarakunan kasqa haynawataraq septiembre killapi kanman karqa chay violación sexual nisqan chaypi declarankunan kasqa seguramente kaypi chay runachu ayllunchu piya amenazanman karqa o imaya pasakurqa porque kaypi imaynanpitaq sipikurunman karqa imaynanpitaq chay wañukunman karqa kay warma nispa nichkanku porque pay karqa riki como testigo riki wawqillaykuna pallaykuna vecinunkuna tarusqaku kay urbanización nueva Jerusalén nisqanpi celular waqtallanpi pastillata riki upiarukusqa hinaspanñataq cartachatapas dejakuykuspan chayta riki ña Policía Nacional entregaykunku chaynata peritos forenses paykunaman paykuna riki chayta hapispanku ninqaku kay suicidiucho icha maninkum chayta claro suicidiucho icha wañuchiychu nin riki kay kikillanmanta wañuchikuya chaychu mayqintaq chay nispa riki chayta qawarinqaku wawqillaykuna pallaykuna ña ayllukunapas nishkansi riki kaytaya apuraman sumaqllata qawaykuychik chiqapchaykuychik imaynanpim chay aylluyku wañukun nispa kikillanchu chay pastillata upiarurqa hukaqninchu upiarachispan wañurachirqa hinaspa chaypi a propósito chay cartata dejaykura mana yachakunchu chaypis kanmantaq chikaw feminicidio nisqanpas kanmanchiki entonces chayraq kay policía taqwichakunqa chiqawtapan mayqintaq chay suicidio kikillanman wañuchikuychu icha chay feminicidio nisqanchu hukaqninchu wañurachirqa chaypi nichkantaq riki inmediatamente intervención kachun chay huknin runapaq porque payta sospechachkanku kaypi wawqillaykuna pallaykuna
más rimari riki kay programa llanchikpi más rimari chaynallataj transportistanchikunam kunanqa rabiachikuchka kay Huamangapi transportistanchikuna imaynanpitaq rabiachikuchkan wawqillaykuna pallaykuna porque paykuna siki chay pasajita subichiyta munachkanku iskay solismanmi ninku riki manan qulqi haypanñachu nispa riki nichkanku ati wakiq tupachichkanku imata chay subichinankupak nis haykaman subichiyta munachkanku 2 solesman incluso ña ruta 8 wa Carmen Altoman riq ña subirachin ña pasajita paykunaqa 2 solestaña unayña cobrachkanku incluso mañachkankuña paykunaqa huk rutaña yaykumuchun chay 8pa yaykumunanta naspa minusta ichaqa cobrachun nispa chay competencia katin icha pasaje bajanmanpas nispa chay alto lawpi kay Carmen alto lawpi yachaqkuna mañakuchkanku awqillaykuna pallaykuna llumpay chay riki 2 solisman subi wawqillaykuna pallaykuna acaso Limachu karqa nispakuna tupallichkanku si chiqaptapuni Limapiqa riki wawqillaykuna pallaykuna runaqa purin allin karuchatamiki wakpiqa iskaymiki hasta kimsa pasaje kimsa clase iskay clase generalmente ukmiki chay pasaje local nisqankunataqmiki chay pasaje riki cantomanta cantokama pasaje directo ninku chay ukñataqmiki chay pasaje normal entonces chay normal qariki minusllam cuesta chay directo eso se qariki qariki wawqillaykuna una caro tataqmi rikun por ejemplo desde Chosica hasta Callao caro su wawqillaykuna pallaykuna desde nisunchik desde Villa El Salvador hasta Lurín mana urallam Lurinqa cerca hanaylawan hasta Villa María el Triunfo o hasta Ventanilla o hasta San Juan de Luricanchukamalla desde Ventanillaman hasta San Juan de Luricanchu caroso o tahriki Villa El Salvador mandaps hasta Luricanchu caroso wawqillaykuna pallaykuna chaynapi Limapiqa más pasaje cuesta porque carosuta rin chay pasaje local yaraqmiki kay Huascaramanta hasta hospital kama hina Limapiqa chay pasaje local nisqallanku manami kaypinachu kaypiqa cuadrachata purichaykunchik nisunchik ya desde namanta desde terminalmanta hasta parque hayka cuadrata chayqa riki Limapiqa baratuchalla wawqillaykuna pallaykuna pero kaypiqa aunque sea nallamantapas residenciallamantapas tumaykunka hasta parque kama kaylawchakama mercado chaykama igual un sol 50 mana kaypiqa perdonasonkichu wawqillaykuna pallaykuna Limapi hinataq kanman según distancia pasaje directo 2 soles pasaje cercana ninkuchu chay cercallaman ya iskay kimsa cuadra por iri chay kanman huk preciotaq hinapiqa allinchiki kanman wawpiqa riki chayna wawqillaykuna según distanciataqmi cobrakunku local o pasaje directo chaynamiki chay paykunapa nanqa boletanqa chaynapi perqanpi chay vidriumpi chaypi kachkan qillqasqa ruta de tal hasta tal tanto soles de tal lugar hasta tal tanto soles nispamiki wakpiqa pasaje riki wawqillaykuna pero chay distancia carollay caro hayka hora puritaq desde Villa El Salvador hasta San Juan Lurigancho o hasta Ventanilla son como 3-4 horas wawqillaykuna pallaykuna y kaypiqa hayka horataq purinko desde Grifo Ayacucho hasta hospital cerca chaylla wawqillaykuna pallaykuna chakiwan purinallami kaypiqa solo que qillakuspami rutaman runari costumbrakurun hinaspapas tumpa más apurawtaq riki rutapi facilata puririnki chaymiki porque kay hospitalmanta hasta parque kama purikuna ñanllamik wawq chakiwan purina ñanllamik
nisqaypina lunay qhillaronchikña manaña purikuy munanchikñachu hinaspas purichan demoranchik. Mejor rutawan de frente, rutallawanña rika otra moto o ruta principalmente. Por ejemplo, kay Belén, Quinoapata, chaymanta unama mercadomanta sirkachalla. Ganankeraqa rutataqa chakiwan mercadomanga wawqillaykuna pallaykuna purispayki, pero a veces qhillakunki rutawan pasakosas paseakuq hina rutaman acostumbrakurunkiña rutawan aspayki paganki un sol 50 pero rispaykiqa ganankeraq rutataqa chakiwan rispaykiqa porque rutaqa muyukamunqa entonces chay muyukamusqanmanta riki paykuna cobrakunku kunan 2 solesmanña paykuna nishkun 2 solesña kachun chay pasaje nispa paykuna chaytaña pinsakuykusqaku ñaya huk ruta chay cobrakuchkanña ña cobrakuchkan chayta yachaspanku riku wakiqkunapas anki reclamo kan no tiempo chay ruta 8000 chay subirachisqaña rika alza de pasaje riki principalmente kay combustible subisqanman rika guerra riki kachkanwan Medio Orientepi chay guerra kasqanraykumi kay pasajekunapas subirqarintaq wawqillaykuna pallaykuna a nivel mundial chayqa pasakuchkan mana kay Ayacuchollapichu nitaq kay Perullapichu sino a nivel mundial chay problema de guerra uklawkunapiq nishuta subiron uklawkunapiqa tumpallata según rika según wakiqpa kikinkupa petróleo kan y chaywan tumpata riki menusiarichinku chay presionkunata uklawkunapiqa mana petróleo kanchu kay Perupi ñataqmi privado kaspan chay empresas petroleras munasqankuta riki ruwakunku wawqillaykuna pallaykuna chayna kachkan kaymanta imaninqaya chay autoridadninchikkuna como Frente Defensa wakiqkuna riki wawqillaykuna pallaykuna ña paykuna nichkan ña subichisunñam nispa ña llaqtañataq manam nichkanku riki imaynama tawa pichqa cuadrallamantaqa chaynasutaq pagasunchik nispa nichkanku Limapi riki distancias largas nispapas riki por ejemplo desde Villa El Salvador hasta Villa María el Triunfo hasta Ventanilla caro rico wawqillaykuna chakillawanqa mana atiwaqchu rita porque caroso huk punchaw iskay punchaw purichikwaqa huk punchaw purikuywaqa huk punchaw chakillawan purin kayman winchuman hinañami kaymanta wantama hinami kaymanta waka hasta Quinoakama hina chaynataman purikun wawqi kay a ver kaymanta vinchullamanra hayka horataq huk horachallami vinchuskama carruqa pero waka Limapi rutaqa más largo rutaraq purin wawqillaykuna pallaykuna chaymi más cuesta ya kaypi llaqtaruna seguramente qhawarishkanqa kaykunata porque ña dirigente ni karamunña ña subirunña combustible manam bajanñachu subichaykachisaqkuchika nispa kay dirigente Pavel Contreras payriki nichkan chaynata estamos evaluando incrementar pasaje por alza de combustible chayna nin kay dirigente Pavel Contreras wawqillaykuna pallaykuna anki manaraq paykuna oficialmente subichinkuraqchu pero ña chay evaluacionpi ña kachkanku pi llaqtarunañataq riki mana munanqachu ña chay problemas karuña Arequipapi, Punupi, maykunapi chay problemakunaqa kachkanña chay alza de pasajes nisqan ña pasakuchkanña wawqillaykuna pallaykuna más remari kay programallanchikpi chaynallataq kay sindicato de obstetras del Hospital Regional Ayacucho paykuna riki wawqillaykuna pallaykuna kunan plantonta protestata ruraykullasqaku kunanja obstetrakunaña enaspa nichkanku riki kay gobierno regional justamente kay gobierno regional punkunpi chay plantonta ruraykunku enaspa nichkanku chay guardia nisqantas menusiarachinku enaspa chayñataq irregulares nisqanpas kachkanta
hinaspa nisqantaq paykuna kaypi actualmente pusaqlla puntataqa ariki chunka hukniyuq karqa nispa imataq chay porque pusaqlla ninanqa pusaq urallata ña pagachkan hinanmiki puntataq chunka hukniyuqtas pagaqku riki chay tuta vigilasqankumantawanña chay chunka hukniyuq urariku wawqillaykuna puriykuna mientras huk lawkunapiqa incluso 11 hasta 12 horas paganku wawqillaykuna puriykuna porque paykuna claro chay más horasta pagachikunku más chata rikananku 8 horas llataña pagasayki nispa niykuptinqa 8 horas riki minusllaña y seguramente manaña riki chay bolsikunkupa haypanñachu porque paykunaqa riki según profesión ninkuma hina chay costo de vida nisqanpas kapun riki wawqillaykuna puriykuna hinaspapas nisqantaqa a nivel kay sector saludqa manam riki 8 horasllachu siempre más horas chay guardias nisqantawanmi ñuqaykuq ruraniku nisqan riki wawqichalay panchalay chihapya por ejemplo nisunchik oficinakuna mayjin oficinapas pusaq urallatamiki llamkan manamiki más horastaq llamkanchu 8 de la mañana ya 5 de la tarde taqa tukuchkanña nisunchik ya municipio provincial Huamanga cualquier municipio nisunchik ya gobierno regional chaynami manamiki chay guardias nisqanta o vigilia nisqanta manam paykunaqa riki cobrakunchu incluso ñuqapas chayna institución públicakunapi llamkapakuspaq manamiki mañaqchu kani masta pagawaychik guardiatawanmi ruwachkani nispa manamiki sichum ancha trabajuyki kaq más horasta wasikipi ruwakuqki ese es tu problema ya manan chayqa riki reclamanapaqchu pero chayqa chaynampaya porque 8 horasllaman pagasunki manataq riki atiwaqchu más horastami llamkachkani pagachaway mastaya guardia ruwasqaymantawan kay trabajuta ruwaspaymiki wasipi tutankuna ruwarqani mana chaytaqa reconocesunkichu manam ley reconocenchu mientras kay hospitalpi riki guardiata ruranku porque unquqkunamiki kachkan chay unquqkunata riki guardiata ruwaspa paykuna hawachkanku uranlla paykuna riki guardiata ruranku hinaspa tutankunapas hawachkanku siempre vigilachkanku mana chay unquchik wañukunman riki wawqillaykuna pallaykuna entonces chayna pasakuchkan kay hospital ninchikpipas kay tayta Oscorimawan yanqarimaq runawan wawqillaykuna pallaykuna anki paykuna nichkan riki papellapiqa 8 horasllaya pero ñuqayku siempre chay guardia nisqanta ruwachkaniku manam chaytaqa dejakuchkanikuchu anki imaynatapas turnunachakuykuchpam chay guardiata ruwachkaniku solamente reconociykuachunkuya chay guardia rurasqaykuta nispa mañakunku riki wawqillaykuna panichalyaykuna chaypas pasakuchkan kay hospital ninchikpi llakiykuna manama na pisichkanchu llakiykuna kay lawmanta wak lawmantama riki lluqsimuchkan bien wawqichalay panchalay más rimari riki más rimari kay programallanchikpi kay arquipapi no sé imaya pasakurunpas wawqillaykuna pallaykuna kay hospital nisunchik comisariapi hospitalmantaqa ñam tukurunchik rimayta comisariapi wawqillaykuna pallaykuna baleanakurunmanku kasqa kikinku pura ima chay pasakuchkan yanqachus chay policianchikkunapas baleanakunku a ver kayta qhawaykusunchik wawqillaykuna pallaykuna kay 8 de abril haynapunchu chayqa 8 de abril kay unidad de servicios especiales UCE chay riki waka calle San Juan de Dios Arquipa nisqanpi tarikulla chaypi kay unidad de servicios especiales riki llamkan aspanichkan riki kay más o menos las 2 de la tarde mana tutachu sino puncha wawqillaykuna pallaykuna punchaw kayqa pasakun ya
más o menos, imagíname, 2 de la tarde. Uyaeron corrique bala tojiasjanta. Y bala tojiasja, cuarto un cope, puñonanco cuarto. Si chay bala tojiaraten, ya supil mucharon, cuarto pe ganes bancos, ahí mismo que ya policía calpas banco. Chayaron ko chay cuarto man, chay bala tojiasjan lao man. Sote ya tojiara jareki, natin chayaron, natin hoko policía masen. Pampa pe wishchora ya chikasja, bala pa apisjan. Chay seri que chay policía ta ahí mismo auxilianco, ahí mismo rique hospital man seja y cachinco. Chay policía pa rique sutinkan man kasja André Tito, 21 años. Hospital de emergencia Goyeneche nishanman aparullas jaco. En causa chkajraj chay apasjanku ura karja pero chay aratinko hospital man inatenga wañukusjaña chay kay wirajucha André Tito. Chay sirike chay división de homicidios nishanña chayaron en aspaikuna chay peritaje nishanta Roranco, mana yachacuncho, ojilaycona pelegona, mana yachacuncho, porque chay policía ring y nas paga chay ponen policía ta pampa pe bala papis cantareronco. Kikillanchu chay balia curura, hukcho balia ruspan aiji kurja, imaginacha, yachacuncho, ojilaycona pelegona, yachacuncho. Entonces, chayna pasakurun mankasqa ojillaykuna pallaykuna kay arquipalaupi seguramente chay investigación nisqanta huichakuspanku o chiqapchaykullanqaku y chayna periki yachasunchik ima pasakusqantapas kikillanchu baliakurunkara o kaqninchu baliarurqa hinaspan ayqikurqa chayta chayraj yachasunchik porque chay investigación tukuptin ñaya más rimari wawqillaykuna pachallaykuna más rimari kay programa llanchikpi a ver kayta rikichuraykusunchik kayman hinaspa kay chataq mana rimachaykuy munachkanaraqchu kay huknintaraq rimarusunchik a ver Mallaymam, que elecciones manteri machaygusunchik. Ya que elecciones o auxilegona palaygona cercaña kachkan rikawanchik piña. Kay congresista konas o auxilegon kunan kay elección man rej kunan kay reelección man rej nisunchik kay congresista konata. Porque achkam richkan con reelección man kay kay wamangamanta psa Margot Palacio, Alex Flores, richkan. Lima pepa cantea mana soten garima soncho auxilegon playgono. Chay huera huchakona imainan pitaq chay reelección manis incluso de Margot Palacios, Margot Palacio man tarimas pa. Hay nawatakonara, hay karima itakaraja. Con chay Margot Palacios Jorge Tarexeron apoyaron. Congreso Morelos apoyaron justo chay tamkay penichkan. Ya pachay con reelección manrej congresta conas Jorge tataje koy con apuña kakuchkanko wakcha karjako con Lima pewasi yok banco pejolre yok waranganten Jorge ingopas. Paikona kay jurados nacional de elecciones nishaman presenta korjako chay reelección nisham. Y justamente chay jurado nacional de elecciones pe Jawaspa, porque siempre chay perique Jawanque en aspa chay pichuranco paikona, porque tampoco yukachkan justamente chay jurado nacional de elecciones pe jaikata joljique haykata ganan que zapaquilla ima pitallamkan que ima ikikonata kan nispa y chay tariki hatipaikun ko auxillaykona pallaykona chay congresta con pata
Chayar kay 2021 perirqaku mana ancha qullqinku kapurqachu. Kunan kay 2026 perichkanku Vaso 127 veces qullqinku rikoron. Uno de ellos, ahí está, Margot Palacios, Pleigona. Puntata chay elección manrirja, chay 2021 pe, haykallata se qullqin kasqa 14.700 soles. Chayna chayas chay qullqin imakunapi chay llamkapachakullarqa, juñuchakusqan kasqa solamente 14.700 soles. Kunanqa haykata qullqin kachkan más de casi 2 millones, 2 millones de soles, un dineral, un dineral de plata, 2 millones. Porque cae penison cae exactamente 1.882.000, casi 2 millones. Redondeas ganyan cae casi 2 millones. Entre bienes y inmuebles, o sea, mana chay qullqiqa llapachanchu banco pikachkan chay 2 millones, mana. Si no, qullqinqa riki kachkan asllachique medio millón himalla o menos llapas, pero Limapi riki rantirqarin wasikunata, seguramente terrenokunata o carrokunata y chaykunata chay valuación nisqanta riki ruraykunku. En aquí, que incluso chay jurado nacional de elecciones man, que chaypi tapuku y kachkan justamente, chay hoja de vida nisqanpimik. Hoja de vida tajunta y kachin. En atinchayta jurado nacional de elecciones hawaikon, anchaypi kachkan chay kunan hayka qullqin kasqan wawqillaykuna pallaykuna. ¿Qué tal congresistas kunan chay tariki munapayachkanku mastaraqa apuyakuy munachkanku millonario lluqsikamuchkanku congresomanta wawqillaykuna pallaykuna lluqsikamuchkanku nisonchik porque kunan ripukuchkankuñamiki aunque faltachkanqa kimsa killara abrilpiña kachkanchik mayo, junio, julio chayllañamiki mayo, junio, julio ya kimsa killa chayllaña y chay ripukunqaku tanto qullqiwan wawqillaykuna pallaykuna. ¿Qué tal congresista chay congreso me yaykuron hinaspanku kunan munasqankuta leykunawanpas ruwakurunku y kunan mastara qullqita munachkanku hinaspa atipakuchkanku wawqillaykuna pallaykuna. Mastaraq munachkanku hinaspa kallaraq chay reeleccionman richkanku. Chaymi chay reeleccionman riqkunapaq mana botonchikta qunanchikchu wawqillaykuna pallaykuna. Si es cierto, chay Margot Palacios richkan kay Roberto Sánchez que puntachkan según algunas encuestadoras. Tenga posiblemente kuti imaygunqa pues chay warmiq tanto qullqi tajikuykun. Entonces kunanqa chayta yachaspanku kunanqa riki kitanakuypaq imaña congresoman richkanku ñuqapas congresista kayta munani nispan hukninpas ñuqapas con cantidad de candidatos, cantidad de partidos políticos nisqanta rikuriranchinko. Cantidad wawqillaykuna pallaykuna. Entonces chay pasakuchkan wawqillaykuna panichallaykuna. Bien, más rimari wawqichallay panichallay más rimari. Chaynallataq bueno kay partido tukuchaykusunchik kaytaraqa chaymanta rimachaykusunchik kayta. Bien, entonces ompe mamallay mamas puntatapas y kunanpas chay rimay kachkan. Chay lapicero de tinta blanca imam chay lapicero de tinta borrable. Chay denunciam kay redes sociales pe porerichkan. Kaynampa nej ompem chay puncha entregación que lapicero ta borrakoqllata. Mejor que lapicero ikita apako inaspay que chay lapicero an marca enispan porichkan. Ari kay 2021 pe chay punta watakunatapas chay denuncia karham.
cierto chuchay tinta borrable, o sea, lapicero, o gilaron que nas pas borrador chawanja, borraicoaj, cierto chuchay tinta borrable, jamo imena tinta kamanamik borraconcho. Manan borraconcho. Claro, borraetaj borrabaj, pero sutillami que borras jai que ricoren. ¿Ah? Konan jayapan lapicero mi que tinta chawan. Ima lapicero, pues ima marca, pues ahí kachkan ni que ya warma aquí para estudian para antes hay que campus gilgan aquí o regalas aquí pues kachkan lapicero, esto es tinta. Pero ni kan ko kachkan el lapicero tinta borrable. ¿Ah? Kunan ojilla ikona para ikona, naikusunchik. Cero de tinta borrable. Aquí está. Ya hay que ir con web, listo. Jipaman coteco sunchikinas para Google man cae justamente lapicero tinta borrable achoraicos. Kaga existis hamchay lapicero, kaga piniskan lapicero borrable. Lapicero borrable rojo. Mamá manam choramos han dicho. Kaga ya coteca suncha, mamá ya chacheks, alinta ya chiskas haneta Google. Kaga pejilga sunchik lapicero, mamá lapicero, imachay. Lapicero tinta borrable. Artes copiscan chay. Bueno, borrable ya choraico sunchik. Ahí está, lápiz de pasta borrable, ninga pasta borrable, dice. Bolígrafo borrable de tinta negra. Lapiceros borrables de tinta negra. Que existís, lapicero con. Pero, bueno, acá está antiguo un chikracho y meina y chay. Borracuncho y meinaya, pero penichkan. Kaipe, a ver, Facebook nishan de algo sonchi Kaipe rimachkan gusto chaymanta. Ahí está, Jurado Nacional de Elecciones. Kaipe nichkan es falso que se entreguen lapiceros de tinta borrable o sensibles al calor para votar el día de las elecciones. No te dejes sorprender, nispa. Jurado Nacional de Elecciones, chaynota pipas. Justo chay tariki nichkan manam cierto chuluyam nispa. Es falso que se entregue lapiceros de tinta borrable para votar. Recordando a la ciudadanía de no dejarse sorprender por información falsa que continúa vinculando a redes sociales. Ahora también por WhatsApp se trata de un video donde se señala erróneamente que los miembros de mesa entregarían lapiceros con tinta borrable o sensibles al calor para votar. OMPI confirmó a AFP factual que en noviembre de 2025 la institución realizó la compra de bolígrafos de tinta seca color azul duradera para elecciones 2026. Ojalá ya el lapicero te entregan mango. Tinta azul duradera. Tinta seca de color azul duradera. Chaitas entregados un chico. Chaitas entregados un chico. Chay mesa pe botanan chip. Pero quizá ya que mana un picho entregan gagas, sino algunos miembros de mesa. A miembros de mesa, a Pachcán, mangariki, chay tinta borrable, tari cambiaron mancha el lapicero. Hasta cómo funciona el lapicero tinta borrable en Caipe. A ver, vamos a ver eso. Ahí está. Kainas funcionan, ¿cierto? Chuchay imainaya, a ver. Ahí está. Escribich con el lapicero. Escribich con lapicero. Jipacham kachkan borrador. Chincaron, ¿cierto? Chincar. No sé, y más lapicero de vaca comps. Al caipinichkan. Si se calienta el bolígrafo, toda tinta se borra. No sé, es algo así, dice que es tinta borrable, no sé, o alguna palaigona.
chaykunapas rikurimuchkantaq bueno umpe ojalá amarik engañaroswanchu kay elección puncha ma remari wawqillaykuna pallaykuna chayñataq si kay reñik willawachkanchik ya reñik willawachkanchik kay elección puncha domingo 12 de abril elección punchawkamas kay reñik DNIta entreganja DNIta tramitachkarjanki pas musuqta utaq wischu imarurjankipas naspa tramitarjan duplicadota enatinqa niwachkanchik kaypi wawqillaykuna pallaykuna chay domingo kamas entreganja DNIta chaynapi chay reñikmanta chay DNI chaykita mañakaykamuspayki botaq rinaykipaq chaynata niwachkanchik kaypi sumaq aviso kachkan RENIEC entregará DNI hasta el mismo día de las elecciones. Mana horata niwanchichu ima horakaman, pero nichkan hasta domingo punchaos entregan jaco chaynapi peruano masillanchikuna may llaqtapi kaqkunapas ima situación pe tarikusqanku rayku chay DNI chanku tariki mana makinkupichu hatallinko chanichkanchik quizá musuqta tramitarqaku cambio de residencia utaq wischu imaruspapas utaq chay mayoría de edad quizá erika mana apuraman tramitarqa no sé ima pasakururqa y chaynapi mana DNI chaykichik mana makikichikpichu chay casopaq mana lliwchapaq purqa ñuqapaq makipi mana ima tramitapas kanchu ni wischunichu así que makipi tranquilo botachaykunanchik chay punchapaq kachka y kay votumanta niwachkanchiktaq chay DNI electrónico paskachun chay azulchapas kachun utaq chay qhilluchapas kachun sichum sutiki kachkanña padrón pinaptinqa votawaqsi entonces chayllata qhawarinak chaymi qayna punchaw qhawarqanchik kay programapi simplemente chay umpiman yaykuykunayki enaspay keriki local de votación ta maskaykunayki no chay periki DNI pa número ta churaykuptiki seguramente enqa kay DNI qa manaraqmi electoraqchu kanki nispa manan padrón de electores pichu kanki nispa nisun atenqa manan preocupakunkiña chay principalmente warmakunapaq pero sichum ninqa ari kay lugar mi tal local de votación niki natenqa monay mana monay rinaykimiki aunque sea chay qhillu DNI wampas con tal que chay elección pe participanayki entonces kaymanta yanapachkanchik kay umpitapas mana riki kaq necesariochu kay programanta chaykuna yanapananchik pero qamkunarayku wawqillaykuna puraykuna porque kaytaqa kikin umpe riki kay willakuytaqa lliwman chayachimuwananchik riki pero yachasqanchik riki kay institucionninchikkuna chay wakiq chay canal chayllanta chaqchuykamunqa ñanchik willanakunqakuna chay tukurunku paykunaqa riki wawqillaykuna pallaykuna chaynallataq kay tayta kuchi mamallay mama tayta kuchipas yaqalla riki chicharrukurusqa Limapi chaqa nisqa wawqillaykuna pallaykuna nisyutas Lima rupakuchkan ari chaynataq siempre ayllukunapas ninnatinsi tayta kuchi riki chay Pachakutik lawaman rirqa chay campañan ruraq hinaptinsi chaymanta desmayasqata kutichikamullanku chay caravana nisqanta riki puririrqaku marcha nisqanta tayta kuchi chayllapas supaparunman karqa mana elección marinanpaq imam kuchi masinkunaqa rabiachkankuñachik ñuqapa imayna chaynata ninqa partiduyta nispachik rabiamachkankuñapas así es wawqillaykuna panichallaykuna chaynataq chaynallataq alerta naranja mamallay mama iman chay alerta naranjapas kachkantaq kay tukupananchikpa chay alerta naranjakunapas chayamuchkayna kayllapi yapachaykusunchik wawqichalay panichallay está kaypi niwachkanchik senami último minuto chaykama wawqillaykuna senami 10 y 11 de abril kanja fenómenos ima fenómeno taq chay a ver qhawaykusun sumaqta kayta wawqillaykuna pallaykuna
10 y 11 de abril, 8 ciudades bajo alerta naranja. Alerta naranja. Según Kai Sename, aviso meteorológico 135, fenómeno climático, alerta naranja, kangariki, como peligro, región en Chiconata, afectanga principalmente desde Kunan Punchaman, Kunan Huayracachamuchkangao, hasta el sábado 11 de abril, incluso hasta el domingo, elección Gamaps. Y matachay y maylactakunata afectas kanga. Chay fenómeno climático fuerte intensidad no sé macones que huillaco y chayamos ahora mana ni caja ni danacho nada sino ima chay fenómeno y cagom chay fuerte intensidad chay si yachtan chingman honga esta chayamumampas chay nata kay sena mi William Wachkanchi ima chay paramon mansi tumpatapas, nisiotapas, kayunkalautas afectanman principalmente nichkan, yunkalaupas kaiga. Entonces, maijinkunata afectanga Amazonas, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali. Ayacucho cascacho antes, mana Brain cascacho, mala Brain picacona. Brain un chico na pa salva con un gentilicio de Brain. Brainino ningumicao. Gentilicio. Bien, ojo ya escuchando Taniwachkanchika, aviso meteorológico justamente que pica y mapachat choraigo son chakay mi más. Alguien javanapa a mairico con su mapachaps mamá y mamá. Ahora sí creo, ahora sí que ahí está. Kai mapachata mejor jawaigo son chakay picach con alerta naranja principalmente y un calao pa ojo ya goma. Y un calao para caer que Giluchawan pintas que mi mapa del Perú o que chale panchalay entonces que Giluchawan pintas que cachcan y que Giluchawan pintas calautas que para chay kullanga que yunkata que punchao kuna ayunkalla para caer jamana que andes lautaj para aspak paranga pumanaps pawat y chenya tawak Loreto lauta nisiuta nichkan ojilego entonces para waklau kuna cachcan ayo imakunapas paikuna maniki Willa y Kullana simplemente cuida con una sanchinari kao acá puncha con pasas puncha una para con nisotam kay un calao kay costalao che con ata oclao yakta con ata afecta y karen kay kucho lao lanchik tamana nisota afectaro lancho antes pero claro con ata nisota ma afectaro lan bien vamos a con pelea con kay kamayari que kay Willa ko ninchi kay programa lanchi con antotapaj a pajarín yari que más huila que con atjeperi que cos pachay camollach kasaj llenaja ñari que nagala pues manara atichkanera chu mai para botay que tapas evaluach canchera segura mangon cha evaluos me kachkan que wakni que chiña tagare que pas ganacho nispa nichkan que o bishado taps botay cosa nichkan que swakni que o wakni que mai man botas nispa nichkan que bueno ojalá con pelecona somalata pinza y cosón chikpiman yana panan chikpaps. Único que hay peño, recomendé que amaya kunan que ate picaj kunataja yana pasun chikñacho, amaña. Hay muchos kunata yana paikosón chik principalmente yaktapaj kuyakunat, pero sotilla mariki yaktapaj punta kunata manar candidato kachkaspa yaktan chikpaj rurar jako, yaktan chikpa favor nimpe pas rimar jako paikunapaj, se botón chikacho. Wakej kunaja mana candidato kachkaspa llaqtanchik pa contrampe chay protestas kunapa contrampe rimarqaku incluso wañuchiychik kaynaychik waqnaychik nispa chay Carlos Álvarez imatataq nirqa chay protestakuna kaptin Limapi ya mama Boluarte de una vez chay llapa protestaskunata ama chay valiapari chay yanqa chay wama Lima llaqtanchikman amunkuwak surlaumanta rabiachikuq bullawaqninchik nispa mana churimarqa amay chayna rimaqkunataqa wawqillaykuna palaykuna botunchikwanqa yana pasunchikchu ya entonces kaypi chay reflexión wawqillaykuna palaykuna pajarinpas igual minchapas igual rimarichkasunchikraqmi ya rimarichkasunchikraqmi manam kay rimayta dejasunchikchu con eso chayllawan tukupaykunchu wawqichalay panchallayri puchakusunchik ñama hasta rabiasunchik si tutachos me para wichikachamuchkanña
Manasaq ñuqanchik alerta naranjapi chukachkanchik, pero igual wichikachamuchkanña. Ripukullani. Tukuykunña. Rimarininchi. Informativo regional. Uyariway sapapunchaw kay orata, kay wayra wasintakama.